tugiye kugaruka ku makuru arimo avugwa muri aka kanya, turebe uburyo byiriwe byifashe hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. By'umwihariko turagaruka cyane ku ntambara irimo ibera mu burasirazuba bwa Kongo, aho ubu ngubu havugwa amakuru atari meza ahitwa Rushagara mu gace ka Mugunga mu nkengero z'umujyi wa Goma, ahari inkambi y'abasivile bahunze imirwano. Hakaba haturikiye ibibombe bigera kuri 4 bihitana ubuzima bw'abantu benshi. Amakuru y'imibare y'abapfuye, hari abavuga ko bagera kuri 15, abandi bakavuga 11, hari n'abavuga 9, ariko FARDC umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Kivu ya ruguru, Colonel Njike Kayiko, yavuze ko abapfuye ari 5. turaza kubigarukaho, turanareba imirwano imaze iminsi aho inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zigarurira ibice bitandukanye. Turanagaruka ku biganiro biteganywa mu minsi ya vuba hagati y'u Rwanda na Kongo. Aya makuru tugiye kuyasesengura turi kumwe na David Marshal. Marshal, ndagusuje cyane. Nanjye ndagusuje Ange. Weekend turimo turayisatira. Weekend tuyirimo aho. Umeze neza? Ndashima Imana nta kibazo. Niba rero wizihiza isabato, ushobora kuba ngubu waba urimo usatira kuyiruhuka. Isabato ubu ngubu yatangiye. Isabato ariko buryo umuntu usenga neza ayihoramo. Mu buzima bwa buri munsi abantu burya baba mu buryo cyabura bari kumwe n'Imana yabo. Niyo bari mu kazi se? Niyo ni burya ahantu hose umuntu ari akavuga akumva ko yizeye Imana, n'ubundi nayo imwumva, kuko ariko ntago bari mu isabato. Imana iba ahantu hose. Rega isabato bura no guhura. Oya, isabato no kuruhuka imirimo ishoboka, hagasigara y'ubutabaza. Ntago twahindura iby'amategeko y'Imana. Mbona isabato, icyumweru, gusari, mbona harimo uburyo harimo guhura kw'abantu nyine bagacika iyo mirimo, ariko bagaha n'umwanya Imana bakayiganira bari kumwe, ko Imana yo ihora ahantu hose. Marshal, reka tuvuge mu Rwanda ho gatoya, tuvuge ku nkuru yiriweho y'abantu bishe umunoteri wakoreraga i Remera mu murenge wa Remera. Akaba yarishwe n'abagizi ba nabi mu minsi ishize. Abo bagizi ba nabi ibyabo ngo byaje kugenda nabi. Polisi umwe iramufata, aza kuraswa arimo ajya kwerekana aho intwaro yazikuye. Kuki abantu muri iyi minsi abantu bashaka kugira nabi? Ntabwo bwa nabi ntabwo wamenya abantu ikibi kibirukamo, kandi ntawe usiga ikimwirukamo ngasiga ikimwirukaho. Ariko n'ikimwirukaho byose urumva ntacyo yasiga na kimwe, kuko iryo sasu yamwirukaga inyuma ntabwo yarisimbutse uwo nguwo, urumva. Ikiriho rero nuko criminalite mu Rwanda nk'uwo aba yapfuye, ariko ntabwo ngira ngo pa raporo y'ibyo dusoma mu bindi bihugu ntabwo iri hejuru cyane. Niyo mpamvu incident iba ubona yahagurukije umwe wese, tukaba tubivugaho n'ubu ngubu. Ariko burya umuntu ni mugari. Ariko mu bihugu biteye imbere muri criminology, mu bijyanye no gukora ibyaha, mu kurwanya ibyaha, hibandwa cyane. Bamaze kugera ku rwego rwo gushyira imbaraga mu kuburizamo ibyaha ko biba, kuko aba bose ntabwo bica abantu batabipanze. Byabanje gupanga uko byagenda kose, si impanuka yabaye ukurikije uko ibintu byagiye bivuga ku kwica uriya muntu. Afite ko babipanze, iyo genge kihuza, ibiyumwe babiri bafite ko bahamagaranye ku matelefone bati ko yagize gute. Ariko ikintu cyo guhangana n'ibyaha nyuma yuko biba
ni kimwe sinenda kukiveba ariko inzego zibishinzwe zizareba ukuntu zashyira imbaraga mu kuburizamo ibyaha cyane. Ntabwo tubona izo ripoti, yego birumvikana ngo ibyaha byaburijwemo nkahango byageze gute, ariko izindi polisi zibitangira, izindi polisi n'inzego z'ubugenzacyaha zibitangira n'amaraporo abantu bakabimenya. Ibyo rero nizo nkuru zanryohera amatwi, kumva ko nk'abari abantu umugambi wabo wagezweho habura nk'iminota 5 cyangwa 10. Wigeze kumva muri polisi yo muri Kenya ukuntu yigeze gufata abantu bashaka kwica umunyamahanga, ngira ngo bavugaga n'umunyarwandakazi. Yego. Ziriya nizo operasiyo ubundi ziryohera amatwi. Abantu bapanze iki batabwa muri yombi babura gato ngo bagishyire mu bikorwa. Naba rero byari kuba ishema ryisumbuye iyo ibi bagiye gukora byari kuburizwamo, urumva? Ibyo bimenyetso byose bakabyerekana bakiri kubitegura, ntibabyerekane uriya noteri yamaze kubura ubuzima. Nicyo kintu ugiye mbona inzego zibishinzwe zikwiye gushyiramo imbaraga. Donc hakabaho ikintu ariko kiragoye cyo kubona anje yuko buriya ziriya nzego ntabwo zakubona gute ngo zikubona nk'intungane. Umuntu wese zimucungamo nk'intuza nk'icyaha nk'umukrimineri. Ariko nyine kuko ntabwo wambwira ngo niba bibaye umugambi n'urugero ngo uwo mugambi ntaho wapangiwe, kwanza wapanzwe n'abantu 2 cyangwa 3. Ubundi ibyo bimaze gutera imbere bene ubwo iyo mikorere banavananamo, urumva? Wenda hashobora gushyirwaho ibihembo bibagenewe abantu bose, ntabwo babinkebe icyarimwe, ariko ntitumenya muri ubwo haramutse habaye nk'uburangare bwo kutita kuri ubwo buryo ndimo kuvuga. Ibintu bigerwaho, ibibi bigerwaho byari kuburizwamo fasiroma n'ibingahe, kuko ubwo bukangurambaga burakorwa n'ubundi community policing buri kimwe tujya tubyumva, ariko RIB na polisi babyigize imbere cyane, babiha urwego rukomeye. Icyo ni icyambere. Cya kabiri dusaba gukumira icyaha kitara cyane. Cya kabiri bishobotse leta yashora imari mu bijyanye no gutanga ibimenyetso bya gihanga, ariko birahenda, nko gufata amafingerprint abaturage bose, imboni iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Uwo mushinga nigeze kuwumva, ni ikoranabuhanga rihenze naryo, bakabibika bakaba bifite kuko biriya bintu aba bahanga, iyo usomye ibindi bitabo muri byo criminology bavuga ko abantu bagera ku rwego rwo gutinya icyaha ku rwego rwo hejuru, kuko azi ko ntaho nyine n'ababa bafashwe, ariko n'abadafatwa wenda dufate nk'urugero, icyo gihe bagenda bagabanuka ku rwego rukomeye cyane, ku buryo umenya ngo nubwo ugiye kumwica ariko mwarebanye mu maso, n'urugero nubwo ugiye kumwica ariko wenda uramukoraho. Hasigara harwangwa intambara yo gusibanganya ibimenyetso, kandi uko ugenda ubisibanganya nabwo ugenda wongera ibindi, ku buryo nyine iyo bimeze gutyo hariho kubika ibyo bimenyetso bya buri muturage wese. Abantu bageraho bagakura mu buzima bazi yuko aho wanyuze, aho waciye, aho wakoze, aho wagize gute, udashobora gucika bene izo nzego. Ariko ntabwo tuzi nanone ngo abasibanganya ibimenyetso bangana bate. Kubera iki mvuga ibi ngibi? No kurasa umuntu ngo yarwanyije inzego z'umutekano nka kuriya, nabwo isheni bicitse tutamenya ibyo tutamenye, kuko ntago aba yaburanye ngo byo mu nkiko. Ushobora no gusanga hari ibimenyetso byari kuba ngombwa bibuza ya gengi, harashwe 2, kandi yarigizwe na 15 20 n'urugero, n'ubundi bakazakomeza, kandi hari kuzavugira mu rukiko. Biriya rero nabyo abantu birinde kurwanya izo nzego, kuko ariko ubutabera burahari. Hari igihe bavuga ngo umuntu bamurashe agerageza kwerekana ibikoresho. Umuntu yatekereza wenda icyo gihe baba bamumaranye amakuru yibanze baba bashobora kuba baramaze kuyabona. None se andi baba bamushakaho nayo yo kujya mu bihuru kugira ibikoresho ngo barabibitse. Ibikoresho se polisi bishaka uko atari n'imbunda si baramurashe, bazabijyane mu rukiko, ahubwo bikarangira bakamurasa atorotse ibikoresho bitaragezwa mu rukiko. None se ubundi nka kure bamurashe n'ubundi byazagirwa mu rukiko, ko umuntu apfa urubanza rurangiye gukora iki? Aho ngaho no kureba ari inzego za polisi bakwiye kureba kuri icyo kintu. Umuntu yakwiruka yagira gute? Nabonye societe civile isaba ko bajya baraswa ahantu hatari mu cyico, hari amasasu ya plastique yabigenewe kurasa umuntu akagugihumura, urumva, ku buryo atagira gute. Kandi rero aha polisi ifite tekinike nyinshi zo kuba yahangana n'umuntu nk'uwo nguwo ushatse gucika. Icya kabiri bambaye amapingu. Umuntu wambaye amapingu yakwiruka nkagusiga, ariko buriya wirenga aho ngaho. Umuntu wambaye amapingu yacika umuntu, ufite amapingu
ugiye kwerekana ibimenyetso yakwiruka yakurwanya akakurusha imbaraga uri umupolisi. Biragoye kubisobanura umuntu atari ahari, wenda bashobora kuba bageraho bagiye kwerekana ibyo bikoresho bakabarekura bagakuramo amapingu umuntu yirutse ajya mu cyerekezo gitandukanye. Iyi nkuru ntabwo ari byo, ivuga yuko ikosa ryaba ari uwamukuye amapingu nawe kandi bamukurikirana. Ivuga yuko abishe noteri Ndamyimana Elize wari noteri w'umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Polisi ivuga yuko babarashe, polisi ivuga yuko ari abajura babiri bari bagiye kwerekana. Polisi ivuga yuko bari abantu babiri bari bagiye kwerekana abo bakoranaga, hanyuma ngo baza gushaka gutoroka, biruka bajya mu byerekezo bitandukanye, biba ngombwa ko abapolisi bahita babarasa barapfa. Uyu muvugizi wa polisi akavuga yuko iperereza ryakozwe ryaje gusanga abo bagabo bariya barashwe bari abajura bakorera ibikorwa by'ubujura mu murenge wa Gisozi muri Muhima ubwo na hano mu mujyi wa Kigali na Kacyiru na za Kinamba. Iyo ngiyo ngo naho bageraga amahuriro yabo. Ngo umwe yaratuye Kinamba, undi atuye Gasanze. Gasanze ni hanyuma hariya muri Gasabo mu gice kigana mu cyaro. So urumva rero uyu mugabo noteri Elize yishwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4. Umuryango ukomeze kwihangana, kandi n'abakora ibyaha nyine tubasabe nk'ijwi ry'umunyamakuru babivemo, kuko ibyaha uretse kuba bishyira mu kaga ababikoze, iyo bafashwe hari n'igihe bishyira mu kaga umuryango wabo, kuko nk'abantu ntabwo twamenye neza imyaka bafite, ariko ushobora gusanga ari abagabo bari bubatse bafite abantu batunze. Ikindi ni uko nabo bahemukiye, nabo bishe umuntu wabo bakundaga, wari ufatiye runini umuryango ufite abana. Nigeze kumva umbwira ko ngo bashobora kuba baramwisha ari kumwe n'abana be. Niko numvise amakuru yari ku Gisozi, kuko ibyo bya inkuru yasohotse ariho mperereye hafi yaho ngira ngo banamwiciye ahari. Ariko kandi unamenye ko ntago abantu twizera kimwe, ibyo twumva n'ibyo tubwirwa. Hari nk'umuntu ushobora kuvuga ati tuvuge ngo were notere, yego, wenda ukafata hakaba nk'umuntu udukurikiye akurikiranye Umuseke TV ashobora kuvuga ati ese none yaba ari nk'abantu bamugambaniye kugira ngo yishwe, sibyo? Hari nk'abanyembaraga bagakomeza kuba no mu kurasa kw'abo bantu, ari nko gusibanganya ibimenyetso kugira ngo bitazabageraho, batazabavuga mu nkiko. Ibyo nabyo umuntu yabitekereza, ariko ubwo turagendera kuri statement ya polisi ivuga ko bari abantu basanze n'ubundi ari abajura, kandi bakaba bari bemeye yuko n'abajura ariko batagera igihano cy'urupfu, kuko nta gihano cy'urupfu kiri mu Rwanda. Urumva kubarasa gutyo rero ushobora kuburizaho amakuru menshi yari no kuzamenyekanisha aho inkomoko yo kwishwa k'uwo muntu yaturutse, n'ubundi bikaba byakomeza nk'inkebe zikabyinjiramo. Urumva niyo mpamvu ibintu nk'ibi ngibi iyo ubajije polisi kubwira ko nabyo iyo incident nayo irayigenza ibyo nayigenza uburyo icyo cyaha cyakozwe cyagenze gute. Si icyaha, barashwe gute? Ese bora si icyaha iyo basanze wagikoze nabyo barabigenza. Ntabwo uwagiye muri operation ari bwitahire gutyo gusa, nawe azagezwa imbere y'ubutabera, nawe asobanura uko abantu bagiye gutoroka gute, byagenze gute. Akenshi na kenshi usanga iyo bari mu kazi baba bafite nabo legitime defense, kuko ziriya mbunda bagendana ntabwo ari imbunda zo kuba wenda nawe utazikoresha akazi bibaye ngombwa. Ariko ntabwo birangira kuriya, kuko n'imiryango yayo ifite uburenganzira, nubwo bitwa ngo nabajura n'iki nabo gutanga ikirego. Bata abantu bacu bari bataraburana, bari bataragira gute, bigenda gutya mu duhu ubutabera, nabo bakaregera icyo ngicyo cyabaye, nanone urubanza rugakomeza, cyaba kanagaragaza ko wenda barabere. Ni kimwe nuko umuryango uri noteri ushobora gukomeza ikirego, yego, bakavuga bati nta cyamakuru mwabonye, aragera kuki, aragera kuri inde, byagenze gute, ibintu by'ibyo kuri kujya hagara, kuko nibwo butabera. Nibwo butabera. Nta wamenya, abantu gusa bakwiye kumenya amategeko nkuko bivugaga mu itangazamakuru, turanigisha akumva yuko adakwiye kwirukanka abantu bafite imbunda agatsimbarara mu rukiko. Niba ari umwere akaba umwere, niba azahamwa n'ikintu kikamuhama, simbona impamvu yo gusiganwa n'abapolisi
bafite ibintu biturika wowe uraho ngaho gusura mu mapingo use ntacyo byagufasha. David Marshal, reka tujye hakurya y'imipaka y'u Rwanda turebe i Goma hahiriwe amakuru atari meza ndetse n'amashusho ateye ubwoba y'abantu bagezweho n'ingaruka z'ibisasu byatewe mu nkambi ya Mugunga mu gace kitwa Rushagara ni mu nkengero z'umujyi wa Goma. Marshal, biriya bibombe wabibonye ndetse hari sample cyangwa kimwe mu byarashwe abaturage berekanaga uko kingana, ukareba uburyo ahantu cyashwanyukiye n'ingaruka cyagize. Marshal, kuba ibibombe nka biriya byaturikiye mu nkambi ya Mugunga ni ikigaragaza yuko intambara iramutse igeze ahantu hatuwe n'abantu benshi hashobora kubaho dega ziteye ubwoba. Biriya biterwa n'utangaza ayo makuru icyo agendereye, ariko n'ubu ntabwo wambwira ko niba hari ibibombe byaguye muri Rubaya bikagwa Ngungu bikagwa Mushaki bombi barasana impande zombi, ibyo bibombe byose ntabwo twabibonye kuko buriya hari impamvu abantu batangaza amakuru baba bagendeyeho. Turavuga ibi ngibi muri turi hamaze iminsi yapfuye abantu ngo basaga 100 muri ripoti zirimo gutangwa muri Kongo kandi muri uyu mwaka ngira ngo ni batari no muri uku kwezi. So Mugunga hapfuye 4 ntibagomba gupfa, birumvikana abaturage bakwiye kuba bari protected ntibaraswemo ibibombe nka biriya. Ariko ni provisoire ko hari amakuru aratandukanye. Ubwo amakuru aratandukanye nubwo yaba umwe agakomereka ntago akwiye guterwa mu ibyo bibombe, ntago bari mu ntambara nabo bantu. Nicyo kintu ubona abaturage bigaragambirizaga bavuga bati muza kuturasira ibisasa hanga sana batunga agatoki ingabo z'u Burundi, ingabo z'u Burundi za Kongo na Sadek niba murasira imbunda zanyu ziremereye hano sibyo. None mwebwe ababasubiza nabo bagomba kubasubiza ibisasubiza hano, murimo kuduteza intambara muzava hanga mugende. Abaturage barakaye. So nkabona ko rero ntabwo namenya ngo ni kubera iki iriya insida ya Mugunga yahawe ijambo rinini kurusha ahandi. Sake imaze 8 Rubaye imaze iminsi ifashwe, Ngungu yarafashwe n'ahandi hantu hatandukanye, ariko prominence y'inkuru izamukiye kuri Mugunga. Ntumbwire ngo nuko ari hafi y'umujyi, ariko naho atari hafi y'umujyi n'abaturage abo bayituri nakubwiraga bose n'abaturage. So kurwanirira mu baturage ntabwo byemewe mu mategeko agenga ibintu bijyanye n'intambara. Mugomba kuba eruwanye cyangwa se intambara mukaba eruwanya kure y'aho abaturage batuye. Ariko muri Kongo ubona atari ko bimeze. Site zituwe ziraraswa, hari inkambi z'impunzi ziraraswa. Uribuka inkambi y'impunzi yo ahantu bita mu Bwiza icunzwe na M23, ni inkambi yari ifite abaturage benshi barenga 5 n'abantu barindwi ngira ngo uko imibare twayibonaga. Iyo hafi yona za Kishishe nehe hose urenze za Gicanga. Uribuka FARDC yigabye ibitero bugiye kingana iki ko iriya nkambi yarwaniwemo intambara karundura hagati ya M23 irwana n'ingabo za leta zashaka kuyigarurira. So urumva rero turavuga Mugunga uyu munsi, ejo bazavuga Kanyarucinye, ejo bazavuga hena hose. Wambajije uti ntibyerekana ko igihe intambara yasatira ahantu hatuwe cyane ishobora koreka imbaga. Yego, reka mbyikirize gutyo, uretse ko byanaterwa n'uburyo yarwanwe, tactique zakoreshejwe n'igihe yamaze. Urumva imaze igihe gitoya yabikarangira, ariko ugiye yikwega kamana nk'igihe kirekire uko imijyi igirwanirwamo n'amezi n'imyaka. Birashoboka nka buriya Khartoum muri Sudan irwanemo hafi imyaka ingahe, nta urayifata yose. Ari leta ntiyifite, RSF ntiyifite. Reba Gaza igihe gishize cyose, ujye ubona imijyi yo muri Ukraine ukuntu isenyuka ikaba umusaka. Kandi naho hose babishoboka. Urumva abantu bamaze gupfa kuntu bangana ni benshi cyane 50. Yo operation zihuse kandi abo nabavugwa of course. Biterwa rero biterwa n'igihe intambara yamaze, virulence y'ibikoresho bya ntoze ububi bw'ibikoresho bwakoreshejwe n'uburemere bwabyo. Ariko byo nta kuntu umujyi wa Goma urayahara n'inkengero zawo warwanirwamo ngo ntiyagwe imbaga, birumvikana. Niyo mpamvu rwose niba Nyagasana akunda umujyi wa Goma zawurinde iriya ntambara. Iriya ntambara ishobora kuberamo akabi kabishye. Icyambere cyo Goma ni umujyi ugoswe hafi 100% nkuko umukuru w'igihugu cya Kongo aherutse kubyemeza. Niba umujyi ugose rero hafi 100% uretse ku gihande cyerekera ku Rwanda, ahandi hakaba n'amazi hasigaye, abaturage barenga miliyoni 2 nabo bari mu wagira ngo ni Gaza mu yindi, ntabwo bafite aho guhungira, ntibafite aho kwirukankira. Wenda amahago u Rwanda bwafunga imipaka ngo bubuze abaturage guhunga, ariko n'abashaka guhunga ubwo wenda baba bafite
amakuru yo kuza mu Rwanda. Ariko nibaza n'impamvu n'abaturage bo muri Rafa tuvuge nko muri Gaza badahungira mu Misiri, nabyo bitekerezaho kuki bwo badahungira mu Misiri kandi bahareba hakurya, nabo igoma bashobora kudahunga bagashirira muri Goma. Uriya mugire kurwaniramo izaba imibare, ariko nunarwanirwamo itabaye imibare ihanitse ngo urwanemo ku buryo bwihuse kandi vuba na vuba, ushobora kuzashiramo imbaga nyinshi kandi abantu batandukanye. Uhungire unatekereze ku mbunda zibiswemo, umusivili afite imbunda, umuzalendo afite imbunda, abasirikare bafite imbunda, kandi urabize muri Kongo no mu ntambara abarwana sirito barimo guteshwa imbaraga no kwirukanwa mu mujyi nk'ahariya baramutse bashatse kuneshwa muri iyo bari ande bandade bo bagenda basahura bahunga basahura. Goma mbega ugoma ni nk'igisasu, ni nk'ikibomba atomike gitezwe uriya mujyi uramuko utewe. N'impamvu rego udaterwa wasanga ari imibare M23 ikora ikavuga iti gutera uyu mujyi bizagorana, gutera uyu mujyi uzagoma abantu bangana iki, ushobora gukorerwamo ibyaha by'intambara bikaba abantu ugasanga abantu bamwe umujyi wagoma urafashwa ariko batawe muri yombi n'urwego mpuzamahanga kubera abantu bashobora kuwugwamo udashyizemo n'abadiplomate batandukanye barimo ibikorwa remezo birimo. Ndibwira ko kuwutera kire kubanje gukora ibyo bita ultimatum, kuburira ugateguza ko indege zitagwa nka M23 igafunga ikirere ikavuga iti tutanze iminsi 2 ibaze guteguza intambara nk'iyo ngiyo nayo, kandi intambara nk'iyo nayo ariko abantu bari smart barabikora ariko inyeshyamba birazigora kuko zaba zirimo zimena inda nanone uko niko byarushaho kuba bibi cyane kugira ngo tugiye kubafata. Yego barabivuze ariko niyo mayiri bazakoresha kugira ngo niba nk'abagurutsamo indege banze bazikuremo, uruvugira ugatwika indege z'abandi bikaba ibindi bibazo nka Ethiopia yahagushije indege ugatwika indege ya Ethiopia mukajya mu mitsi. So iyo ultimatum irashoboka kubwira abaturage mwitegure mugume mu mazu, urumva mu bihugu byateye imbere ushobora gukoresha amadrone akababurira, ushobora gukoresha itangazamakuru social media aho murimo kurwanya mukavuga mata ahantu muharenge harafunze, urumva ahateze ibisasu ahagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibyo byose twivugisha tubivuga nk'abanyamakuru, umujyi imijyi irafatwa kandi uzanarwanirwamo kuko ntabwo bawureba ngo bawurebe nk'amata y'abashyitsi ngo bareke kurwaniramo habaramutse hari ikibazo gituma bashaka kuwufata. Kuko umuturage w'Igoma n'uw'Imugunga, umuturage w'Ibushaki n'uwahe hose bose n'abaturage ba Kongo kimwe. Niba M23 arwanira mu masite matoya na site nini yayirwaniramo nta kabuza uriya mujyi uzafatwa, nese bawuzengurutse kuri batazawufata. N'ubundi basa n'abamaze kuwugundira. Leta ya Kinshasa yavuze ko umujyi bwa arasifigisi utagihumeka bawufashe ku gakano, harabura gatoya ugahwera. Gose urambwira iki? Uzagwamo abantu ariko buriya nk'umuntu individu wumva afite nk'ubushobozi yawuvamo akaba yigendeye. Reka kuri ibi bisasu byaguye Imugunga turebe icyo abaturage bavuga. Abaturage bo bavuga ko bashinja ingabo za Kongo kuba zarazanye intwaro ziri hafi yabo, ndetse bakanashinja n'abazarendo nk'ibyo ngibyo wari urimo uvuga. Hanyuma bigatuma iyo barimo barwana amasasu ashobora kuba mu yandi magambo bisa naho leta ishaka kwikingiriza abaturage. Oya babibonye rwose barimo kubivuga nayo majwi turayafite. Abaturage barabivuga biri open. Hanyuma bagiye kwigaragambya bageze mu mujyi wa Goma bahura n'urukuta rw'abasirikare. Abasirikare nabo barasaha amasasu menshi ndetse bamwe barapfa. Irensi wayibonye gute? Eliance duko nayibonye cyangwa nuko yagakwiye kugaragara nuko bari abaturage babuze umuntu batabara, babuze umutabazi. Hari kuri M23 kugeza kuri saa tuvugana bavuga ko itabitayeho, ari leta ntibitayeho, ari yo MONUSCO Goma ikangisha ngo ifite MONUSCO nta kibafasha, SADC nta kibafasha. Kandi abarwana ubundi bagombye kuba bagira gute basirikira bazenguruka ku muturage no ku nyungu z'umuturage, umuturage utekanye, kuko ingabo z'igihugu zishinzwe iki no kurinda umuturage. Zabi za SADC zabi zande yande bananiye kurinda umuturage ahubwo baza kumwikingiriza bamugira umutaka bihishamo. Abaturage rero bageze igihe cyo kujijuka bakavuga bati twarabamenye mwatugize indaki zanyu mwihishamo murajya gutera amabombe. Babagize ingabo kimwe icyo cyose nubwo yaba indaki bihishamo byo ntacyo bimbwiye. Bakavuga bati muza kutwihishamo murakarasira ibisasu hano. Buriya abaturage amaze igihe kirekire hano hari intambara bamaze kuba nk'abasirikare nabo barabibona rega bakavuga bati se abantu baje kurasira ku Mugunga babuze handi batereka imbunda. Ugiye kuri uburyo batinyutse guca ku basirikare barimo barasa
mbere wagira ngo ni nk'amasasu yo kubakanga, ariko byaje kugaragara yuko hari amasasu yaguye ku baturage ndetse bamwe barapfa. Ubona ko nyine abaturage bari bashize ubwoba. Ngiye mbibona nko ko bari abaturage nta wundi muntu bafite wo guhamagara, none baze kugera ku rwego batanitaye kumenya ngo wateye biriya bombe ninde. Ni nko kuvuga ngo ni nko guha karibu M23, ni nko kuvuga bati twitaye ko babasubije, nimwe mwababanje. Urumva mubabanje barabasubiza, nicyo abaturage bavugaga. Ariko ubundi mu yandi magambo ni nko kuwuri kaminga zirangeye ishyamba bakavuga bati kabambaya mbaya n'ubundi n'abaro bayatwumva ko mwahafashe barahumeka n'urugero nazirangiye ndo M23 maze iminsi izikora n'abaturage. Ni nko ibisa nk'ikangurira abaturage bahita arafata ivuga ati ntimureba ko twiga tugendana dukorana marishe. Urumva babiyerekana nabo. So abaturage rero giye ko mbibona nk'umusesenguzi basa nk'amaze kurambirwa isaidi ya guverinoma, akavuga ati ndi watwuburura hejuru bano bantu kugira ngo duhirwe tugira amahirwe nk'ayabahandi M23 control. Ibigenda atinyuka kubivuga kubera ko nta kindi n'ibingabo za leta zirasa ku baturage cyangwa bose bakaba barasaho. Ni amahitamo y'abaturage bakavuga bati at least mwebwe tuziranye ntacyo mutumariye, hazaze n'abandi baturayinge turebe leta yananiwe kubacungira umutekano. M23 rero ifite nayo inshingano zo gufata uriya mugi igaha bari abaturage umutekano nibi bishoboye, kuko nta wanga heza arahabura, nta nuzi impamvu itaranafata hari ishobora kwitarabigira ubushobozi, byose n'imipango. Ariko bari abaturage nishakireke ku M23, M27, M28, M29 bakeneye umutabazi n'umuturage wo kubafasha. Zaba ingabo za leta zavamo abari Sauli bakavamo Paulo bakzikaba nzima zitekereza. Burya umuturage akeneye umutekano atitaye ngo urindi, akikorera imirimo ya buri munsi, abarwana mu kariturana, ariko akikorera imirimo y'abana bakiga, ubuvuzi bugakora, serivisi zikagenda neza. Ariko kubera ko belligérance iri muri Kongo abarwana turayizi M23 n'ingabo za leta, ubwo n'ingabo za leta zifasha umujyi wa Goma umutekano, M23 zinyare mu isunzu gende ufate, ngira ngo ntawe wabujije kuwufata. Nahandi barahafata, aho bafashe zo barahikopesheje. Hari rone bahafatiye bazagere bahafate bagiye baha abaturage umutekano. Aho ngaho ni ku ruhande rw'abaturage. Hanyuma ku ruhande rwa leta, Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ndetse akaba na minisitiri w'itumanaho muri kiriya gihugu, yavuze ko biriya bitero byakozwe n'inyeshyamba za M23, avuga yuko ari ibyaha by'intambara, ndetse avuga ko nyuma y'igihe byanga byakunda ubutabera buzaba ku bakora ibyaha nka biriya. Hanyuma ipoteze yuko abaturage bavuga ko haba imirwano leta ariyo iyitangije noneho bakaraswaho, bisa n'ibyashimangiwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Njike Kayiko. We yavuze ko habayeho ibitero by'ingabo za Kongo Kinshasa ku duce tugenzurwa na M23 muri Sake. Hanyuma imirwano yabaye ngo yafashije ingabo za Kongo gusenya intwaro ndetse n'ububiko bwazo, izo ntwaro za M23, ngo kugira ngo M23 yihimure nibwo yarashe ibibombe hariya imugunga. We akavuga yuko byaguyemo abantu 5, ariko iyo mibare ni mike cyane ugereranyije n'iy'abandi bavuga ko hari abavuga yuko abapfuye barenga 10 ndetse hakomereka n'abandi benshi nabo barenga 10. Marishari, izo mvugo zombi, ari Muyaya ari Njike, urumva umupira bahise bawujugunyira M23. Bo baravuga ko basenye ububiko bw'intwaro. Deja nabonye muri iryo tangazo rya Njike Kayiko, we yavuga ko izo operation zo gusenya izo ntwaro zabaye ku itariki 30. None basenye intwaro ku itariki 30 z'ukwezi gushize. Ubu turi ku itariki zigeze kuri 3. Iminsi ishize ari hafi 4 ingahe. Ni hatangiye gutanga statement y'intambara imaze iminsi 4 ibaye kubera abantu bapfuye. None mwasenye intwaro z'inyeshyamba. Murimo ni paradox. Mukanavuga ko izo ntwaro ziremere z'inyeshyamba mwasenye nizo zirimo kubarasaho. So ose abantu bagize umujinya n'iyo frustration nyuma y'iminsi ngahe. Reba kuri iryo tangazo uko statement ya Njike Kayiko ivuga, itariki barayishyiraho. Ariko se ubundi imirwano yamaze iminsi hari ahantu Sake
cyangwa yaberaga Sake ntahabera imirwano hari ahantu bahora barwana nta sizifa ihari ari Sake Kibumba ari Masisi na yose bararwana ndumva ibyo bitagize inkuru rwose iyo penetration ingabo za leta zakoze zikagenda zigasenya ububiko bw'intwaro mu bintu by'intambara ntago buba imbere kuri field bugomba kuba ahantu kure cyane kugira ngo ahubwo bajye basapurayinga bari ku rugamba imbere urumva ariko ntabwo bajya kubika ububiko bw'intwari Sake icyo ni ikinyoma cyumvikana niba Sake ari ahantu hari battlefield yo kurwaniraho sinaho ugira ububiko bw'imbunda ibo ufite intambara ibere Sake niba wabukira Kirorerwe wabukira Kicanga wabukira Mushaki niko mbitekereza byose birashoboka Njika Kayiko ari gusobanura niba barakoresheje indege z'intambara ariko nabonye avuga ko bapenetretinze urumva bagakoresha drone uburyo bakoresha ni bwinshi rero operation commando zikinjira aho biko buri ariko ububiko bw'intwaro za M23 ntabwo ububiko ari ikintu cyoroshye cyane wagomba kuba burinzwe cyane ibyo rero iyo babikora ku itariki 30 bari kubitangaza ku itariki 30 iyo babikora ku itariki 30 bari kutangaza ku itariki ya mbere ntabwo bari gutekereza ku itariki 3 ngo bone gutangaza ko success ya operation bakoze yagize ikigeraho ingaruka zikaba ku itariki 3 no gupfundikanya ikindi Njika Kayiko aravuga ko mirwano ngo bakoze kuri M23 bakayinjira mu birindiro ariko ntavuga ko ingabo zabo zitwaye irubaya ingungu nande amaze imisabe intambara ni nk'ikimwaro babuze icyo bavuga aho bambuwe kandi hakomeye baje gushwarirwa ku baturage no kujya gutunga nk'ibyo ngibyo ntabwo navuga ngo birasheho ku baturage nubwo nabyo bishoboka kuko hari kwirasaho M23 bo bavuga yuko kubera imbaraga z'umuriro uburyo M23 imaze iminsi itsinda ingabo za Kongo ngo noneho bafashe imbunda zabo ngo bazerekeza ku baturage kandi bakavuga yuko ari ibintu bimaze iminsi ndetse bagiye banatanga ahantu hatandukanye bavuga yuko ngo byagiye bibaho birumvikana nyine ko barimo bashinja ingabo za Kongo kuba arizo zarashe biriya bisasu ariko nubwo ntajya muri uwo mujyi wa M23 ngo mwemeze bari abaturage kubera iki barashweho bakarakarira ingabo za leta cyane urabona bari abaturage nta makuru bafite ikindi hari igisasu nabonye bikoreye urumva hari imbunda nubwo zitakigezweho zitera ibisasu zigasiga ibitoye inyuma urumva ubu nta bitoye ntabwo zigezweho ntabwo hari ibyo bitaga recoilless ntabwo bikirwana cyane mu ntambara zigezweho muri Kalashnikov ntisiga iriya si imbunda iremereye ariko ndavuga imbunda ziremereye imbunda ziremereye iriya nakana iriya nakana ntago ari imbunda iremereye so rero ntagiye no muri ibyo ngibyo kuvuga ko muri leta barasa ku baturage babo byangora cyane urumva ngo wenda tuvuge ngo kiriya gisasu ni icyaturutse aharasiwe kigasigara nk'igitoyi byose birashoboka ariko kuba cyashwanyaguritse kuri yuko abaturage bagifite urabona ko cyarashwe kandi igisasu kinini cyane iriya mbunda sinamenya ngo niyihe ntabwo ndi umuhinga mu biro bya artillery ariko uko byagenda kose cyarashwe hariya rero M23 kuvuga ngo FARDC yarashe ku baturage bayo kubera iki se ngo bigende gute ngo yunguke iki bari mu ntambara sinashinje M23 ariko sinashinje FARDC ariko nanone ntabwo wambwira ngo ni nkuko leta yavuga ngo M23 ngo yarashe ku baturage ba Mushaki aho isanzwe ifite bakicanga cyane n'ahandi hantu irwanira niba hamwe bemeza ko arimo kurwana uko leta irasiba ibisasu mu side ya M23 niko na M23 ishaka kuripuringa kuri ibyo bisasu bikagwa mu side ya leta ahubwo giye hypothèse nakwemera ni yuko FARDC koko irasira hafi ya hari abaturage ikabagira ikabikinga inyuma ikarasa none ibyo M23 irimo gusubiza bishaka kunetraliza ya leta bikaba bishobora kugwana hari abaturage ibyo rero nibyo nabyo bigize icyaha kurusha ibyo Njika Kayiko arimo kuvuga kuko gushinja M23 kurasa ahari abaturage nawe wisize kwishinja ko nawe urasira ahari abaturage urase M23 nabyo abacamanza baza amategeko agenga n'intambara afite ikintu bashobora kubivugaho ubundi byose bigize icyaha ari ukurasa mu baturage ari no kurasira mu baturage uriya mujyi rero nakubwiye kuva na kera ko haraburamo component imwe gukura abaturage ahagiye kurwanirwa mukisurana nk'abasirikare leta yagombye kugaragaza agace katarangwamo intambara bakakumvikana na M23 ariko byarabananiye bose bananiwe n'umuryango mpuzamahanga urabananiye byarayinaniye SADC byarayinaniye kuko ni nabyo nakubwiraga ngo amategeko aramutse yubahirijwe
byaba bivuze ngo nta defense nimwe igomba kujya ahantu hari inkambi y'impunzi ku metero zingahe runaka n'urugero. Ariko ninde ukora ankete, ninde ushinzwe ibyo byose? Nta numwe. Abaturage ba Kongo meze nk'abagurishijwe, bari mu cyeragati, bari abaturage bakeneye gutabarwa. Uwabatabara ari wese. Uribaza abantu maze imyaka 30 hafi mu nduruburi z'intambara, nta munsi numwe bwakwira tumvise imbunda hano mu Rwanda. Generation nshyashya babana muri 2 kuzamura, ushobora kubaza umwana kavuga uti wari wumva isasu, kavuga ati nyumva muri filime. Birashoboka rwose, badukurikiye bazatubwire utarumva isasu ry'imbunda ntoyo ubwayo akaba atararyumva. Ariko muri Kongo nanone n'umwana wo muri primaire ajya kwiga simbagurikana nayo. Uribaza turoma uyu mwana afite akazakura muri ubwo buryo bakagira gute? Abaturage ba Kongo barababaje rero. Iriya politike tujya twumva ko umuturage bari kwisonga rya leta, ndibira ko n'umuturage wo Kongo wenda ariyo mvuga ihari, Tshisekedi nashyira umuturage ku isonga, yumvikane n'inyeshyamba, intambara ihagarare, abaturage batuze basubire kwiga, abantu bajye muri activite zabo, kuko cost ishoboka yose ku mahoro wayitanga kugira ngo abaturage bagire amahoro. Niba koko afite ku mutima abaturage bamutoye, kuko Goma yaratoye na Nyiragongo n'abataramutoye, ariko perezida w'igihugu ushyira mu gaciro akora igishoboka cyose ku kiguzi cyo cyose umutekano ukaboneka. Iby'amasasu byaramunaniye, iby'intambara bose byarabananiye, ni baturayinga n'ikintu cy'amahoro, ariko barebe ku nyungu y'umuturage. Tshisekedi nawe bavuga ati ku bwa Kabila abaturage bararashwe, Kabila pere, Kabila fils bararaswa, none nawe araje kugira ngo ahoshe ibyo ngibyo, arimo kwikwega gatuza no gukora pompage ngararwana. Ibyo byose n'umuturage ubyishyura kuko bafite abamurinda. Nta wenda kurasa kuri Palais de l'Union Africaine, wararinzwe, afite itsinda rimurinda ribishinzwe. Yego kakwiye kuringwa ni perezida, ariko se umuturage arinzwe gute? Ari mu 23 rero ari Tshisekedi ni barebe mu mboni, barebane mu mboni, batinyukane baganire. Niba bataganiriye rero urasa undi namurasa muneshe, upfa pfe ukirakire, amahoro aboneke. Ariko se abantu nakazu yaza umujyi uragose ameza barenza 7, nta urasa umujyi, nta ugize gute? Kandi ntabwo wabwira inyeshyamba ngo nizive mu birindiro zirimo zibite zigende. Nabyo nta icyo zahafatiye, zaba zarahafatiye iki? Zifite impamvu zagose uriya mujyi. M23 rero hari igihe abaturage bazayisaba gufata umujyi wa Goma, urumva, nk'abaturage nyine nk'abasivile, bakavuga ati niba mutahafashe muvaho ngaho rero, muvaho ntacyo mushoboye. Ari amajwi y'abaturage bigaragambyaga batuka ingabo za leta n'iz'abarundi na SADC, nicyo yabwiraga M23, aho kutumishaho ibibombe, nimuze mufate umujyi, muduhe umutekano, cyangwa nango bananire mwese tubavebera icyarimwe. Cyangwa se ngabo za leta nimugere mwirukana abo bantu, mujye kurasanira iyo murasanira. Simbona hatari abaturage bazarasanira, niba ari muri biya bikuyu sinamenya, ariko tubona umutekano. Icyita rusange ni ikirere, umuturage wa Goma, umuturage wa Kongo anyotewe amahoro. Za nama zajyaga ziba zaragabanutse, tukibona amakonklave aba, inama z'aba perezida sinzi ukuntu zaje kugenda. Ariko yaba East Africa, yaba SADC, yaba Loni, yaba iki, nibashyira agatima impembero bavuga bati uyu muturage wa Kongo maze imyaka irenga 20 amishwaho ibisasu, abayeho gute? Bamuha umutekano, kandi byose birashoboka. M23 ikintu usaba leta itatanga kugira ngo umutekano uboneke n'iki? Buriya n'iki kintu isaba Kongo idafite? Reba amafaranga yishyurwa mercenaires, reba amafaranga yishyurwa abarundi, amabatayo n'amabatayo, reba amafaranga yishyurwa SADC n'urugero. Operation zose zibera hari amafaranga zitwara. Ubwo ntabwo turajya ku side M23 nayo ayikoresha, uyashyize mu kiguzi cy'amahoro hariya, wasanga amafaranga agenda kuri ya ntambara n'izindi cost igenda kuri ya ntambara, kimwe cy'icumi cyonyine gihagije kugira ngo abantu baganire, bashyira basetinga umutekano. Kimwe cy'icumi cy'amafaranga akoreshwa muri ya ntambara cyazana umutekano hariya, abantu baganiriye, bagasugira, bagasagamba, bagatekana. Buri bombe zirahenda, ubibona kuri babirasana, ariko iriya bombe ushobora gusanga yagurira yaha amazi umudugudu, indi essence ikoreshwa mu bifaru ikaba yabaha amashanyarazi. Ibintu byose bavuga ngo urupfu rurahenda. Marshali, ejo bundi nibwo ingabo za MONUSCO zakoraga muri Kivu y'Amajyepfo ku mugaragaro zashoje ibikorwa byazo byose, ndetse ibirindiro by'izo ngabo bihabwa ingabo za Kongo na polisi ya Kongo. Bizakomeza bigere no muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi igihe kiri vuba, kuko muri uku kwezi kwa 7 nibura nibwo bateganya ko ibyibanze byose byo gutegura kurangiza misiyo ya MONUSCO
bizaba birangiye. Ngira ngo urabizi ko n'Abashinwa batanze ibikoresho bari bafite bakabiha Kongo. Urabona uko settings cyangwa uko kuri tele byifashe, urabona hatazaba intambara izagoma basivile benshi kubera yuko nta ruhande na rumwe ruzaba rugenzurwa n'aba bantu bitwa ko bari mpuzamahanga kandi basa naho bari netre. Ahubwo ni bataha bazumvikana, wenda nibo babateranya kugira ngo amakimbirane akomeze, misiyo yabikomeze, bakomeze bagabanira billion y'amadolari bahora basharinga umwaka ukuje. Bari yane bava muri Kongo, abakongomani bazicarana bari bane mu maso badafite umuntu urimo kuboshya ngo genda urwane munzanye operation Springbok ngo ya MONUSCO ngo yo gutera inkunga ingabo za leta. Ubwo kandi ukaba urazoheje ngo zijye kurwana, aho zirwanira harapfira abakongomani, nta MONUSCO uri bupfe ntaki, we misiri yongereye barayiprolonge mu buryo butari ngombwa. Imyaka 22 bamaze irenga nta mahoro bazanye. Nibagende MONUSCO niva muri Kongo imyaka 22 Kongo izamaze gutekana. Imyaka MONUSCO imaze muri Kongo idahari umutekano waboneka, nubundi niba bateranye n'igashoza ntambara izave muri Kongo igende. Ubuse za Minwari ko zagiye u Rwanda ntirwiyubatse, za MINUSMA muri Mali ko zagiye Mali ntitekanye. Ubuse urambwira ngo abantu bo muri Pakistan bo muri India baza guhishira umutekano hari ahantu hatari wabo? They don't care. Nibagende abakongomani bamenye uko birwanira, uko bikiza no kubagira gute. Wenda ni nabyo bitera ikiburi guverinoma kavuga dufite MONUSCO iri mu mujyi wa Goma, ntago wafatwa ni MONUSCO aheri ntiyaraswa ntihagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. MONUSCO yakuyema yayo, urumva irazira curuza mu birombe igira gute? Wagiye ubona modoka yo yagwanye n'amabuye y'agaciro bakavuga ngo ni imicanga ngo protege bifaru. Igifaru ko kiri protege n'uburyo gikoze gikeneye kuba protected n'imicanga igitabitsemo, nta wamenya ngo kuri kwabyo nuko. Ariko MONUSCO nigenda abakongomani bazashyira agatima impembero bikuremo ibyo ngibyo ngo duhagarikiwe n'ingwe ngo tugize gute, ingwe yakutse amenyo nayo bazagiza aho baganire ituzo rizaboneka. Umuryango mpuzamahanga uvuye muri Kongo abakongomani bakwiganirije. Dufate nk'urugero kuri SADC ijafasha uruhande kandi uruhande rufite amasezerano rwajyanye ya Nairobi na Rwanda, iraje ifasha uruhande rumwe aho kugira ngo ibe netre ije hagati. Buriya SADC idashyigikiye Tshisekedi ikiburi cya Tshisekedi cyagabanuka akaganira n'izinyeshyamba. N'urugero abantu bari mu kuboko kwa Kongo baba bashyigikiye ne M23 baba bashyigikiye uruhande rwa guverinoma babavuye mu bitugu, abakongomani bari bano maso bakaganira bagasigara bafasha ibintu bisanzwe nkuko Kongo nayifasha ibindi bihugu nayo bakayifasha nkuko kuko ntahagari ikirwa n'igihugu kiri mu bindi bihugu ntago cyaburara abakigira inama n'abagira gute. Ariko nugiye kubagira inama aravuga ndaguhingabo ndaguha iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Dufata urugero mu ntambara ya Ukraine, buriya ya Amerika itaza gusinya izi billion maze iminsi ha Ukraine haburaga nk'icyumweru uriya mugabo akamanika amaboko kandi abanyakirene bakabona amahoro. Ariko reba Amerika yaragiye irekura amafaranga angana kuriya, bongeye kwiyumva bazamuye agatuza, barabona ngo bagiye kurwana na Russia nk'undi mwaka nta kibazo bafite, nta shortage bafite y'imbunda, nta kibazo bafite. Ubwo Amerika akazi kayo ikabira gakoze ibaye gashoza ntambara. Urumva nahoze mbona na Emmanuel Macron avuga ko possibility yo kohereza ingabo muri Ukraine z'Ubufaransa ngo kurinda icyubaro cy'Uburayi ngira cyashoboka. Ariko izo ntambara Emmanuel Macron azohereza izo abasirikare azohereza ntago bazarwanira ituruze, ntibazarwanira Marseille, ntibazarwanira Castres n'ahandi hose, baza bagiye kurwanira mu gihugu cya Ukraine. Indake bazacukura ibibombe bazagira gute, imirimo bazaribata. Ukraine n'igihugu gikize ku buhinzi mu Burayi. Ujya wumva ko n'abantu muri Pologne bakigirira ishyari ko iyo bejeje muri Ukraine ibiciro byo muri Pologne biragwa. Abanya-Ukraine aba muri Poland bakasakuza, urumva n'Uburayi bwose bugasakuza, bahora muri ayo mateka. Niba bashaka gusenya imirimo ya Ukraine kugira ngo ubuhinzi bwabo buzamuke, no one knows. Ariko mu bigaragara umuryango mpuzamahanga utivanze mu ntambara izi cyangwa ziriya, abantu bari hagati bafitanye amakimbirane bayakemura kandi bakayakiza. N'imbunda Amerika Israel zigabanyije, Israel yagabanya akarenge mu ntambara mu burasirazuba bwo hagati, ariko igira gutya ikavuga uti mwari muzi n'ibindi mwakire n'izindi zizarasa abande n'Ubwongereza na Iran ibyihereza abahezbollah n'iki byose. Kandi urebe Iran iratekanye sibyo, ariko irimo guhereza imbunda abo hirya, ni murwane shane murwane. Umunya Iran araryama agasinzira, umuribani akarara adasinziriye, umusiriya akarara adasinziriye, umuyemenite akarara adasinziriye. Ubu buryo bwo gushyigikira umuntu ngo narwane intambara itagira ingaruka ku baturage bawe ikagira ingaruka ku urimo gushyigikira n'abaturage be,
abategetsi baba mu bihugu bifite akaga nk'ibi ngibi no kuberamo intambara bakwiye gutekereza kabiri. Abakongomani bakamenya ngo Sadek yije izashinga imbunda hehe ni Mugunga, izi zarasa hehe ni Bushaki, aho no mukongomani uzahagwa. M23 ni pureyinga kuri ibyo bisasu bizarasa hehe ni Mugunga. Abaturage wa Kisekedi bose baje kumwicira abaturage. Erega no mu M23 upfuye ni Kongo ibihombye, erega no musirikare wa Kongo upfuye ni Kongo ibihombye. So Kongo iri mu bihombo ku mpande zombi. Bisaba umutegetsi ushira mu gaciro ureba kure n'abajyana be of course. Ariko ni muri Kongo ni ngo turwane bazajya kwibuka ibitereko byasheshe abaturage babashizeho, casualty zabanye nyinshi, kandi ubu casualty ntavuga hano ku ruhande rumwe nubwo mu mitima y'abantu inzika abaturage barimo kubiba hagati yabo, nibo barimo kwirasanira n'iki niki. Buri icyambira komisiyo umwe n'ubwiyunge muri Kongo ukuntu izaba imeze n'ibizayoborwa nande n'ibizagira gute simbizi. Ino faze y'intambara irangiye, umuzarendo no mu M23 n'umuzarendo kugira ngo basubize umutima hamwe bizabasaba ikintu gikomeye cyane. Niba atari amakimbirane azamara igihe kirekire, hazabona igihe cyo kwihoranira nihataza ubumwe n'ubwiyunge. Izo manza nshika kayikavuga nabo azazisangamo cyangwa uri mu komanda zisangemo. Barimo kwisenyera igihugu baraho ngaho bakanuye, aho kugira ngo barebe kure babone ko barimo kwisenyera igihugu bareke kurwana. Turi ku manza, reka tubabwire ko aba ofisiye bagera ku 8 mu ngabo za Kongo bakatiwe igihano cy'urupfu kubera guta urugamba ndetse no kutagira discipline. Hanyuma 3 bandi bagirwa abere rwa rubanza rw'abasirikare 11 bari bakurikiranyweho guta urugamba mu ntambara yabereye Rwindi. Ubu urukiko rukaba nyine rwatangaje ibihano nuko nguko bimeze, kandi kongerutse gushyiraho igihano cy'urupfu n'abazabica ntacyo bazabatwara. Niba ari ibyo ngibyo na Rubaya yafashwe komandani chief ari pare mu Bufaransa, gusa nawe yataye urugamba kari uyobora ingabo ku rwego rwo hejuru. Kuba abantu barasana bakaneshwa ibyo ni bisanzwe. Se umuntu ugiye gucira umuntu urubanza ngo yaneshejwe kubera iki? Yari ibereye pare muri Champs-Élysées. None se kango yari yajyanye na president. Ndavuga umugabo mukuru w'ingabo ni umugabo w'ikirenga w'ingabo ni Tshisekedi. Nawe urimo gufatana igihugu ari mu ngendo. Ubundi iyo NCD baye nkiriya uhita uflying ukagaruka mu gihugu. Rubaye igafatwa direct. Kaza ukareba ukajya muri leta majoro bakugenda urugamba ko rumeze. Abagenerali bari mu badonda za nkoni zabo, nawe uri mu babazo tse birashoboka. Murabura iki? Muragira gute? Gutya na gutya. Ariko muri Champs-Élysées muri press conference na Macron ngo uzatukurwana ngo uzana president wabo n'ikindi kintu ngibyo byose birasave iki gihugu cyawe. Uwo bagomba gucira urubanza bwa mbere Tshisekedi. Uvisa abaturage bigoma ukuntu barimo bitotomba. Bati we Tshisekedi niki na Sadek yawe ibintu ngibyo. So ibyo byo kwitunira kuri abasirikare ngo batsinze urugamba, chaîne de commandement ni ndende. Chaîne de commandement ntabwo banga umusirikare mutoya ngo atsinze urugamba ariko umugaba we mukuru we ngo asigare. Wenda amategeko yagendeyeho akananirana niyo yahawe. Nese ari kwiha amategeko. General Ciwewe rero umugaba mukuru ingabo za Kongo, niba komanda wa kompanyi yatsinzwe nawe mwatsindiwe hamwe ujya kumwituniraho ngo uramushyiraho inkiko. Niba ari inkiko nibagenderemo icyarimwe. Ariko kuvuga ngo umusirikare watsinzwe urugamba ngo umucira urubanza ngo gupfa, nubundi yari ku rugamba agiye gupfa. Urumva muzaniye ngo ibyo kumwica ngo kujyamo amategeko. Umusirikare se kumurasa bimubwiye iki? Bazabice. Urumva nubundi bombe yari kumuhitana. Ariko ayo maraso yose y'abakongomani azicwa kugira ngo baganire bajye mu biganiro bihosha intambara, uhisemo kuzana ibihano by'urupfu n'ikibintu ngibyo. Ahubwo biriya bizatuma abasirikare bamuvaho. Umusirikare wese ajya avuga atari ko wa mugani aho iri tegeko ridakora ni he. Narabikubwiye mu kiganiro. Niba ridakora muri M23 reka nigire mu nyeshyamba. Byose ni hahandi. Kuko ho iryo tegeko ntabwo rihari. Ibaze kuba inyeshyamba zirusha amategeko abasirikare ba leta. Ntabwo bambwira ngo umusirikare M23 ukoze withdraw ngo baramurasa cyangwa amategeko barayaplayinga. Ariko muri guverinoma ngo ubusa n'abari Rubaya bagiye gucirwa urubanza. N'abari ngungu bagiye gucirwa urubanza ko naho hafashwe. Ahubwo Kongo izava mu ntambara y'amasasi je mu ntambara y'ubucamanza. Ubwo ho kugira ngo barasane na M23 barwana bajye kwiga barasa abasirikare babo bagenzi babo ngo bacire igihano cyo gupfa. Nagishyira mu bikorwa yarasa itsinda rya mbere akarasi rya kabiri abasirikare bakamuhitana nabo. Buri abasirikare nta parudo bagira. Tshisekedi bamwirenza bahorera bagenzi babo. Ngaha azabashyire Farenge squad barasurebe. Kireka babanyonze batabizi. Ariko babanyonze bakabimenya. Bamwe bakora imitwe y'inyeshyamba. Urumva koloneli n'ingabo ze watsinzwe akavuga ati mwari muzi n'ibindi bahungu banje. Rwa rukiko ruradukatira twese tujye gukora inyeshyamba.
bagahita bigomeka kuri leta. Ubwo cya kibazo Kongo yari ifite ugasanga yari ifite umutwe w'inyeshyamba umwe igize imitwe y'inyeshyamba nka 200 cyangwa 20. Ngaho mbwira nawe iki kibazo cya Kongo. Ariko n'undi mitwe y'inyeshyamba muri Kongo irenga magana. Ndavuga indi yavuka kiyongera kwisanzwe hari. Urumva komanda umwe yajya avuga ati murabona n'ibindi. Aka gasantere kwaye tukarinze. None M23 yaturesheje turagiye. Ejo bazadushyira mu rukiko. Sibyo? None nimukore ku mbunda zanyu no kubikoresho dufite. Twerekeze mu ishyamba rya Warikare. Tube ingungi. Kuko n'ubundi nibadufata baradushira urubanza rwo gupfa. Tshisekedi agize umusirikare n'umwe arasa ngo biturutse mu rukiko ko yahunze urugamba. Hahita havuka imitwe y'inyeshyamba ugasanga amayiniti ya Royal kuri leta amwe namwe agiye kwigenga abaye imitwe y'inyeshyamba nicyo nashaka kubwira. Cyangwa bakisangira inyeshyamba isanzwe ziroganaized zikabarwanisha abasirikare ko ntacyo babapfa barahura bagahana umukono akavuga ati sije bite byanyu tuje kwiyunga kuri mwebwe bakabashyira ku kosi bakabagisha ingenga bitekerezo yabo nicyo barwanira uwumvisa agize akabatizwa bakarwana. M23 rero izaprofita ya tegeko ryo kunyonga abasirikare ba leta yigarurira imitima ya benshi bayiyoboke kandi intambara izakomeza kugenda bandende kurusha uko yari kuba ngufi kurushaho. Iki cyifuzo cya M23 cyo gusaba ingabo za Kongo cyangwa gusaba leta ya Kongo gukura ingabo mu mujyi wa Goma urumva gishoboka? Bivuzwe n'inyeshyamba ntago bishoboka. Ariko M23 yabisa nk'iyikwegera. Kuko mu ngabo ziri mu mujyi wa Goma niza M23 zirimo. Kuko muri Nyiragongo district niri mu mujyi wa Goma. Ubwo nizi kibumba zaba zihari n'iki n'iki. Cyekane M23 ishaka ko hariba demilitarized zone agace katarangamo imirwano. Ibyo byose birashoboka. M23 birimo kubisaba bimenye ko nayo irimo kwikwegera. Ingabo za leta ntizava muri Goma. Urumva? Ngo nayo niza M23 zigusigare mu gutese. Nizo ngabo za leta zira kari nyeshyamba. Ubwo rero iyo hypothèse ya M23 yamutsitezwa amatwi kumvikana. Bavuga bati district ya Nyiragongo yose ivemo ingabo. Niho hane M23 izaviramo rero. N'ingabo za leta zikavamo ariko ubwo twabamenya ngo harajya monde hashobora kujyamo police internationale hashobora kujyamo ingabo za M23 n'iza guverinoma bivanze hakagira abandi bajyamahanga baza kubagenzura ngo bataza kugirana ibibazo. Icyo M23 ivuga kirashoboka ariko nayo ntabwo yawusigaramo kandi nubwo itari mu mujyi ndani rwagati ariko irawugose. Ubwo no kuvuga ngo ntago leta yava mu mujyi rero ngo kuko inyeshyamba zabivuze ngo zo zisigara ngo basigara aho ngaho. Wendera nabivuga ifite amakuru. Ushobora gusanga hari utuntu arimo kuganiraho na leta two gusekeriza umujyi wa Goma. Kuko nubwo batari mu biganiro byeruye ariko baraganira kamemo Tshisekedi yarabivuze. Bagirana utuganiro tugufi twa hato na hatoya. So ubwo M23 ifite impamvu yabivuze. Ntabwo yapfuye kuvuga gutyo gusa. David Marshal reka tujye ku ntambara nyirizina imaze iminsi yasize agace ka Rubaya gakungahaye ku mabuye atandukanye harimo na Koruta gafashwe n'inyeshyamba za M23. Hanyuma amakuru avuga yuko izi nyeshyamba ziri mu bindi bice bitandukanye nk'ahitwa Igasake, ahitwa Ruzirantaka, ahitwa Ngungu, ahitwa Murambi, ahitwa Bihambwe n'ahandi M23 igenda ifata. Marshal urabona iyi ntambara iyi mirwano mishya ko Ngoma yerutse kuvuga yuko bazigiza umwanzi kure hashoboka korona izagarukira he? Ntago wamenya ngo izagarukira he kuko aho bitwa ngo bazagiza umwanzi kure n'ubundi nta kure ya kure nta na hafi ya kure. Naho bazafata handi bazagenda babona n'ubundi uwo bita umwanzi imbere yabo kuko n'ubundi aho bafashe siho bahoze. Kereka kure se hehe hanze y'igihugu se nubwo bafata Kinshasa ntago habura kure ya Kinshasa aho bita kure yaho. Kereka bamushyize hanze y'igihugu ariko kandi sindabona izi nyeshyamba zirukana ingabo za leta mu gihugu cyazo ngo zizirukane zizikure mu gihugu. Ntago bishoboka. Cyaba ari cyo gihe cy'intambara noneho mu buryo bweruye. N'ubundi nta gihe bigeze bava ko barwaye intambara iteruye biterwa n'imbaraga umwe wese ku ruhande rw'afite na plan y'urugamba yapanze uko iteye. Yemaze kubona ko M23 imirwanira ifite ikintu kimeze nka kalendari ya settings. Urumva ikajya ivuga uti tugiye kubanza gutera ikinya inkengero za Rubaya. Nitubona kimaze gufata turayifata ku buryo bworoshye. Tugiye gutera ikinya Goma. Urumva nitubona kimaze gufata. Erega nakuri abaturage batangiye kwinubira guverinoma. Ni reflex zerekana ko bamaze kurambirwa ingabo za leta. Kandi success yo kugota Goma kwa M23 yagezweho. Ahenye abaturage ubwabo bona banga kubyero ariko bakavuga ati at least izi nyeshyamba tugaziturayinga tukareba imiyoborere yazo.
so kuvuga ngo intambara igiye kujya ku rundi rwego kubera ko Rubaya yafashwe wabitekerezaho ko ari byo, ariko ushobora kuba katari nabyo. Kubera icyo ari byo, bavuga ko Valeur ya Nord Kivu hafi ya yose mu bijyanye n'amabuye y'agaciro n'ubukungu bwa Kivu y'Amajyaruguru, abahanga bavuga ko bishingira ku bintu bitandukanye birumvikana. Hari ubukerarugendo, hari amaparika ariko ntabwo agikora, zira za Rwindi nayo hose, ariko kandi harimo ibirombe bibiri by'amabuye y'agaciro, byaba icyasoma Kivu kiri muri Rucuro n'ikindi cya Rubaya kiri muri Masisi. Ugiye kureba amareveni, amafaranga n'iki byose, ukanareba n'ukuntu isi ikeneye Kongo na Nord Kivu by'umwihariko, isi yose ubona ko amaso yatumbereye kuri ibyo birombo ko ari bibiri. None M23 imaze kubyigarurira. So ntabwo rero mbona ngo bigiye kuzamura intambara ku rundi rwego rundi. Niki ubona ko ziriya nyashyamba zishobora kuba mu mibare yazo zisigaje gufata nk'umujyi wa Goma gusa, ariko zabanje gufata aho hari ressources potentielles z'intara Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru ni cyane, Butembo ntiragerwamo, Rubero ntiragerwamo, Walikale ntiragerwamo, bafite nabi birombe, bafite buri kimwe cyose. Ariko gufata Rubaya ugafata Somi Kivu ugasiga Goma bisa n'ibidashoboka, kandi igihe Goma yafatwa naho handi M23 itaragera habasa nkaho hafashe mu byumwe cyangwa ubundi, kuko ntabwo district cyangwa territoire nka Rubero cyangwa iyo ngiyo ya aho muri Grand Nord nabaza Walikale za ntabwo ziri autonome ku buryo zakwigenga zidafite umujyi wa Goma. Iyo Yesu wafata umujyi wa Goma yaba nababigaruriye bayoboka. M23 ishobora kuba ifata hariya kugira ngo isumbirize Kivu y'Amajyepfo, ariko isumbirize na Goma completely, wenda nifata Goma abandi ibasabe ibategeka kuyoboka. Njye muza mu nama igoma, boss wa territoire yaha atarafatwa kaza mu nama, inyeshyamba zikavuga uzana raporo nese bazayijyana mu yindi ntara. Tuvuge se ko umuntu muri Walikale azaha raporo umuntu muri Ituri cyangwa muri Sud Kivu cyangwa Sud Kivu barayifata, nabyo byose n'ibintu bishoboka. Kubona ngo intambara rero ngo ugiye ku rundi rwego byaterwa n'abarwana. Nge ntabwo nzi imipango yabo kuntu imeze, ariko abantu bafashe Somi Kivu ziriya mine bagafata Rubaya, ubundi nicyo natekerezaga kinategetse kurusha umujyi wa Goma, kuko nibyo bahava rero umujyi wa Goma. Ntabwo rero bafata hano nk'ariya hari ayo mabuye, amabuye azabura hanyura agenda n'iki, kandi amabuye anyura mu ndege byanze bikunze bazahafata. Ubona ko babanje gutera ikinya ziriya anticipation zo gufata umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma bazawinjiramo byanze bikunze, kandi urebe n'ikintu cyatuma barawinjiramo. Bamwe bavuze induru, ntawe uravuze induru n'umwe, wagira ngo M23 iri ku isiri nabo, wagira ngo hari ijisho babiciye bati mugende. Utekereza iki kuba Kongo yaracecetse kugeza n'ubu ngubu? Ntabwo bigeze bavuga mu buryo bw'officiel bavuga ko ubwabyo ni ikimwaro kwamburwa ahantu nk'ari ahantu haremereye, sibyo? Icyo ni kimwe. Ariko n'icya kabiri, Kongo ifite ubutasi mpuzamahanga bukora. Kongo ni igihugu, ishobora kuba izi n'uwiciye ikijisho M23 ati mugende muhakacire nta kibazo, kuko ntabwo M23 afata ibirombe bya Rubaya ibyibwirije ku mutima wayo. Uzi se yabitinye iki myaka 3 kishize, hari azabihambwa uvuga ihazenguruka. Urumva niba arafashe amasaha 28 ikaba yahafashe, no kuvuga ko nta n'imbaraga n'undi igeze bahariya yigeze ibuza kuhafatana mbere. Ariko ntabwo M23 yagwira biriya birombe bihahirwamo n'isi yose idafite ibanga ifitanyeho n'ibi bikomerezwa byo mu isi. Urumva muzambwira umuntu ufite isoko rya mbere ry'amabuye muri Kongo, nzakubwira icyo nzatemetera icyo yabaraganira na M23. Rero leta nayo ishobora kuvuga iti mwana muzi n'ibindi, abantu twiga dusangira ku meza ni bayuda nibo batugambanira. Mvuye muri Amerika, mvuye muri France, kandi wenda bafite imbugita mu bitugu barimo kuyigucoma. Ushobora no gusanga ibihugu amaze iminsi avuyemo ibyo baganiriye indani atari badutangariza muri press release, ari nabyo byavuyemo kuvuga ati uyu muntu turimo kuganira nta muntu urimo, nitureba nabi turabona ahubwo n'udusoko twaje dufite aza kutuburizamo. Mfasha haje ubundi muzwa n'icyo gufata hariya ngo tudiringe, ariko kumbwira ngo mugiye guhagarika genocide ngirubaya muri M23, ngo mugiye guhagarika ahantu hose, ngo mugiye guhagarika genocide nicyo mpamvu mwahafashe. Ko mwahagaritse genocide ntimusubire inyuma ngo mwevakiwe abantu. Mushobora kuvuga kujya ahantu mukareba abantu ba vulnerable mukabevakiwa nk'ingabo mugasubira mu birindiro. None mwagiye mwana hafata muravuga muti mukomeze mucukure, mukomeze mugire gute, mukomeze activite zanyu. Okay, ntago bivuze ko M23 itarwana nk'iyigenga, ariko bigeze Rubaya bikagera Goma, ubwo mpita nkushyiramo ya component y'ubundi y'ukuntu bavuye igoma bagata umujyi bawuteshejwe, bahamagawe ati muve muri uwo mujyi, sibyo? Noneho ngahita mfata umujyi wa Goma nkaho konegeta iyo Somi Kivu, nkaho konegeta Rubaya, nkabona ko n'ubundi M23 ntago iyobowe yuko
iyo telefone yahamagaye n'ubundi ntabwo yacitse umugozi. Iyo telefone se ubundi yahamagara Goma Makenga ngo reka umujyi wa Goma, ubundi yabyananirwa n'ubundi guhamagara ati n'ubundi aha ni muhafate cyangwa muhagire gute. Erega uko Tshisekedi agenda yikwega yanga kuganira n'izi nyeshyamba kandi bafitanye amasezerano nasanzwe atubahirizwa. Buriya nibwo wavuga ngo abazungu bo mu burengerazuba bw'isi n'iki byose. Buriya abantu bararambirana. Uzambwire ngo uhingiro z'ahantu abantu bagiye bashyigikira iki gihande mu ntambara bageze aho ngaho bakakivaho. N'abasavimbi baribona bigeze gufashwa n'abanyamerika. Bagezeho bakora konturu barabisikana. Barongera bajya gufasha leta. Abarusiya bajya kuri Savimbi. Abantu bagenda bahindura camp bafasha nemeza cyane ntashidikanya ko uko ino ntambara igenda imara igihe kirekire hashobora kuba changement de camp nka kuriya Ramaphosa amaze iminsi ameze. Bari Ramaphosa ubona atari mu rugendo, nta nubwo arasubira muri Kongo ngo ababwire uko bimeze. N'uwa Kongo ntarajyayo kumubaza ibyabaye. Urumva uko bigaragara harimo ikintu cy'igicu, ni certaine Beleze y'umubano utameze neza hagati ya Pretoria na Kinshasa. Isupermanite menshije. So biriya bintu Ramaphosa byamubayeho, byaba no kuri USA, byaba no kuri Paris, byaba no kuri Bruxelles, byaba no kuri Londres, byose birashoboka. Ndakubwira yuko rero iyo bigeze ku butunzi buri ahantu nka Rubaya, Somekivu nani nkaho ngaho, ntabwo bamwangaza inyeshyamba zihaye uburenganzira bwo kujya aho ngaho. Zagenda arizo zijyanye, zagenda nk'igitero shuma zigasubira inyuma, zigakora operation yo gusenya wenda ibirindiro bihari byabo bavuga ko ari abajenosideri, ariko kugenda zikahaguma zikigira n'imbere zigakomeza. Nazo zifite konsinye, zifite akantu ziriho, wenda zabonye isoko z'ibyo birombe, byose birashoboka. David Marshal, reka tugare ku musozo w'ikiganiro cyacu, turebe mu cyumweru gitaha Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa yavuze ko hashobora kuzabaho ibiganiro hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Ni ibiganiro byo ku rwego rwa ba minisitiri ngo bapresente icyo bita cahier de charge, cyangwa se icyo buri gihugu cyumva ikindi cyakora kugira ngo umubano wongere ube mwiza. Ukurikije ibyavuye mu ruzinduko rwa Tshisekedi mu Bufaransa ndetse n'ibyari bimaze iminsi bibereye mu nama mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, kuko n'ubundi birego bya Kongo Kinshasa byagumyeho ko u Rwanda rufite ingabo ku butaka bwayo. Urabona ibi biganiro bishya hari icyo bishobora kuba byafasha mu gutera intambwe iganisha ko umubano uba mwiza? Okay, icyo ni ikiganiro kwacyo kuko ntago ariyo topic twaganiriyeho. Twaganiriye ku ntambara iri muri Kongo hagati ya M23 na leta. Iyo haje mu by'u Rwanda na Kongo rero mu kiganiro nk'iki ngiki gihe birancanga. Kubera iki? Kubera ko ibihugu bishobora gukimbirana hagati yabyo, inyeshyamba zitarenkri cyangwa se zikaza muri divere y'ibihugu mu byo biganira. So igihe cyose rero leta ya Kongo ishaka kuganira n'u Rwanda n'uburenganzira bw'ibihugu byombi, kuko ibihugu bituranye bifitanye umubano, bifitanye iki n'iki, nta cyenda kwimura ikindi wa mugani. Ariko ikibazo gihari na n'ubu ngubu abarwana muri Kongo, areberijana bari muri Kongo, leta na FC cyangwa na M23 bazaganira ryari kugira ngo buri umwe wese agenda atura umutwaro undi hagati y'ibihugu. So ibintu by'ibihugu biganira sindumva ibyo ari byo. Baganira iki? Bo bavuga yuko ari kugira ngo habeho normalisation y'umubano, baganira ku icyakorwa kugira ngo umubano w'ibihugu byabo wongere ube mwiza. None se ubundi umubano w'igihugu baye iki ku mipaka ikora ko bihahirana? Uretse inyeshyamba ziri aho ngaho mu mashyamba, mu Rwanda na Kongo bifitanye ikihe kibazo? Ambasaderi ariko u Rwanda hari ibihugu bidafite za ambasade, n'ubundi na Kongo hari ibihugu bidafite za ambasade kandi ntabwo bifitanye ikibazo. Ubundi u Rwanda na Kongo bafitanye ikihe kibazo? Bazakitubwira igihe ntacyo. Amasezerano yandi Kongo yasheshe yari ifitanye n'u Rwanda. Ibyo ni uburenganzira bwabo. Ubundi se ibihugu byose birobuje gucuruzanya? Ahubwo ntago muri kibazo u Rwanda na Kongo bafitanye kugera kuri iyi saha. Ni za FDL bavuga. Urumva? Bashobora kumvikana ukuntu bari abantu bademobiliza FDL bashobora gukomeza akazi kabo nkuko bisanzwe, nabonye hana bapasinze ejo bundi mutobo. Urumva? Ariko niba nizo nyeshyamba za M23 bazenkiriwa mu kiganiro, kuva M23 idafite ibirindiro butaro, ntibigire Nyamasheke, ntibigire Rubavu, ntibigire nayo hose, n'ubundi hari aho bazaganira bagarukiriza. Kubera iki? Ntabwo nebwira ko u Rwanda ari umupolisi wa Kongo ku buryo u Rwanda rufite competence no ku butaka bwa Kongo. So naba hari abantu barwanya Kongo bari ku butaka bw'u Rwanda, nakumva akamaro k'ibyo biganiro.
ariko ibindi bisigaye ibihugu bishobora kubana bitafitanye n'uwo mubano na ambasade zigafunga bikarangira kandi ibihugu bikagira uko bibana cyangwa byashaka n'ibindi abantu ibintu ibihugu byikwegamo ngo biraganira ubundi ni ibiki Kongo yikwega iki ku Rwanda rwikwega iki kuri Kongo na n'ubu sindabona ikintu baganiraho kuvuga ngo u Rwanda ruri ku butaka bwa Kongo ubundi bya ntabwo nabiganira n'u Rwanda mbifite ibimenyetso nabijyana mu rukiko mpuzamahanga International Court of Justice nkajya kurega u Rwanda cyangwa se tukarasana nyine kuko mwamwanyinjiriye ku butaka kurasana birabaho bukarasana nyine nk'abantu bakize igihugu nta kindi buriya abakongomani bitwe iyi turufu ya Kisekedi za gukora koko bakavuga turarwana n'u Rwanda intambara ibishyushye ariko bajya aho ngaho ingabo zigiye ku rugamba ukaba uri General Kabundi wo mu ngabo za leta wo muri Kanyabayonga ukaba uzi ngo Colonel Kabundi wa M23 ari hakurya telefone zurazizi muraganira mushobora gucatinga ibyumba byanyu muri monitoringa mukumva muri abantu bamwe se intambara irimo ikinyoma ngo abantu baraganira iki niba bari mu ntambara Kongo kavuga iti Rwanda rwaduteye bari ku butaka bwacu Kongo ni engaging intambara barwane intambara ishyushye bareka ibintu barimo sibyo ubwo nyine tuzabimenye ko barwana koko ariko se abantu bararwana umuntu ngo yagufatiye ubutaka none ngo mugiye kumeza biganira uretse mwarwanya mwe mukarwana mukazaganira nyuma ntacyo mu Rwanda rwana na Kongo sinjye nkibona agiye buriya reka dutegereze tuzarebe uko bizagenda ibyo biganiro tuzabibagezaho kuko nicyo twiyemeje kubaha amakuru abagezweho kandi mu buryo bwo kuyasesengura David Marshal reka ngushimire nshimire n'ababanye natwe muri iki kiganiro nkaba mbasaba abatarakora subscribe kujya hariya hasi bakayikora bagakanda akazogera ikindi mutanga ibitekerezo kuri izi ngingo twaganiriye ni nyinshi kandi tubizeyeho namwe ubusesenguzi bwanyu Marshal nagushimira cyane reka nanjye tugushimire nshimire n'abadukurikiye bose aho bari hose bagira ibihe byiza